Slike male Blue Ivy, ćerke muzičkog para Beyoncé i Jay-Z napravile su pometnju na društvenim mrežama. Jay-Z se pojavio bez Beyoncé, samo sa njihovom ćerkom na jednoj utakmici. Međutim, sve oči su bile uprte u Blue Ivy, zato što su ljudi bili potpuno u šoku koliko Blue Ivy liči na svoju majku, pogotovo iz onog perioda 2006-2007 godine. Kada pogledate slike jednu pored druge, vidjet ćete da imaju sličnu kosu, slične oči, nekako ima nešto na faci što je potpuno isto kao Beyoncé. Tako da skoro svi na internetu misle da je Blue Ivy preslikana svoja majka. Međutim, ima i onih koji kažu da Blue Ivy liči na Jay-Z-a. Pre su pričali kad je Blue Ivy bila još mlađa da je potpuno ista kao njen otac, čak su je neki smevali i govorili da uopšte ne liči na majku, međutim ona je bila slatka i tada, a i sada, međutim meni iskreno sad malo više liči na Beyoncé. Dokazala je da je nasledila i odličan stil od mame zato što je nosila kožnu jaknu i crnu majicu sa natpisom Devojka brown kože ispisanim preko prednje strane. Blue Ivy nosila i naočare za sunce, minđuše i Nike patike. Blue Ivy je bukvalno mala Beyoncé, a tokom cijele utakmice Jay-Z je držao ruku oko njenog ramena i ukazivao joj na različite stvari na terenu. Blue Ivy ima samo 10 godina i ostaje da se vidi da li će ona kao i njeni roditelji izabrati karijeru u muzici ili će izabrati nešto drugo. U svakom slučaju ona se već pojavila više puta u spotovima njene majke Beyoncé, ali svakako i da odluči da ne radi ništa, ona od samog rođenja je već popularna i zovu je mala diva. Ona ima na raspolaganju stilistu, šefa kuhinje, sportsku modnu liniju koju njena majka pokrenula, nosi haljine od 7000 eura i tako dalje. Ima naravno i dadilje koje vode računa o njoj od jutra do mraka, a naravno već uspešno barata francuskim jezikom i poznaje svetsku umetnost, barem tako tvrde strani mediji. Kako pišu strani mediji, Blue je svakodnevno na raspolaganju i stilista koji je zaposlen u firmi njene mame koji izgovara no, no ili yes, yes prilikom biranja njenih haljinica i cipelica. Ona ima i čoveka koji joj bira najfinije namirnice za klopu u skladu s njenim ukusom i uzrastom. A pored Blue Ivy, Beyoncé i Jay-Z imaju i blizance koje su dobili 2017. godine. Sir Cartera i Rumi. Ali iako pričaju za Blue Ivy da je mala diva, ona je već uveliko zrela i jednom su je na NBA utakmici gde je također bila s tatom pitali novinari šta ima u torbici i koliko novca ima u torbici. A ona je odgovorila ništa, nema ništa. I onda su obožavatelji zaključili da je ona vrlo skromna devojčica, ako je sudeći po tome. A vi mi recite koliko vam liče Blue Ivy i Beyoncé? Da li vam Blue Ivy više liči na Beyoncé ili vam više liči na Jay-Z-a? Ako želite još videa na temu Blue Ivy Carter, pišite mi naravno u komentarima i obavezno lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.